lento yokushutha nami lapho kwi-MK party nishuthe nami ebese nigijimisa ukuthi mina angisho lapho kulama video eniwashutha nami nithi angisho ukuthi mina sengijoyine umkhonto wesizwe ebese ngithatha lezo zinto nigijimise niyoyiposta lokhuze ko social media ngibe ngingakanizwa ukuthi nithini kumina uyabo lento leyo ngeke ize insize nomkhonto wesizwe ngeke izusize lento yokungidonsa nithi isho ukuthi usuyi MK isho ukuthi usuyi MK party wena hayi khululeka kukhulu okuzayo isho ukuthi usuyi MK ebese nithatha lezo zinto ezenze emakhoneni sijokela sidlalela bese niyayithatha nina niyoyiposta emaphejini enu ko social media zitrende bese kuthiwa mina ngi-MK ngibe ngingakani kona ngiyeza ukuthi niyakhuluma yazi niyakhuluma kona kodwa angikakanizwa kahle anganizwa nje ukuthi ngithini uyabo hayi ukuthi ngeke sijoyine iMK uma kwenzeka iMK ikhuluma ilanguage esizwayo singayijoyina nje uma ngathiwa iMK namhlanje ivuka ikhuluma ilanguage esizwayo ngoba kwamanje iMK isayikhulumela enye nje ilanguage esingakayizwa ukuthi kahle ithini uyabo kukhona efuna ukusho kodwa manje ayikakakusho nathi ke asikakasayini lutho neMK yabo asikakasayini lutho ingakho nje ningakaboni sigqokiswa umfaniswano weMK irigala yeMK ingakho ningakaboni sigqokiswa ngoba asikasayini lutho akho ma decision asefinyelele kuma finals uyabo kodwa akusho ukuthi lokho ngeke kuze kwenzeke uma ngathi iMK ikhuluma with a more clear voice yabo iMK ayithi mayikhuluma ibe more clear ibe loud and clear sizwe singomakhanya ukuthi ithini iMK ngoba lento yokugijimisa izithombe nama video sidlalisana emakhoneni cha angeke leyo nto leyo ngempela ize yusize umkhonto ngeke yabo mina ngilindele ukuthi umkhonto ukhuluma into engizwa nithini iMK nithini kithi singomakhanya ngoba sigodle inqwaba yevoti sigodle inqwaba yesupport sigodle inqwaba yabantu nithini-ke thina khuluma into esizwayo we-MK ayenikhuluma into esizwayo sakanizwa ukuthi nithini ake kukhulunywa etafuleni manje nithini MK ake sihlale etafuleni kezunge zitafula kukhulunywe into ezwakalayo nithini kuyekeni lokho okutrendayo asixoxe mina nani ake sikhulume ya MK ake sikhulume nithini komakhanya yekani lokho okutrendayo bayekeni oKing Zoso bayekeni oJobe bayekeni labo oJobe welanga nazo zonke intatheli eseyigijime phambili zatrendisa izinto engakanizwa ukuthi nithini kumina ngazo MKP yiloko nje bengithi angikusho kunina MK party bengifuna nje ukuthi nginitshela ukuthi ake nikhulume ngizwa anginganizwa anikhulume ngizwe ngifuna language mina ezwakalayo MK party nithini komakhanya
omakhanya balalele ukuthi ngithini kodwa ukuthi asikakanisi ukuthi ngithini silakho ngokugcwele ngoba ilakho sisheshe sayizwa ithini MK phatha siyizwa ukuthi ithini MKP sifuna ukuzwa MKP ukuthi ithini ya ayike sizovula amadlebe ke MK sovula amadlebe kakhulu sinizwe ukuthi ngithini insizwa ngeke zenziwe uphakela umthakathi zona insizwa ngoba zizinsizwa before uphakela umthakathi futhi zithe ezinye zazo ukuthi aziphaphi kodwa kahle kahle zizinsizwa ngaphezulu kwaphakela umthakathi zithi insizwa ngiyibuzela ukuthi uphakela umthakathi ukusiphi isikhundla ukuyiphi iposition eyinsizweni iphelele ngoba nokusasikhundlanyana ayenako laphana kwela kubo kwamandlakazi waphucwa kona wademotwa akaseyena umdidiyeli webutho la kwamandlakazi zithi ke insizwa noma kuthiwa ubeyilo ubesayilo lelo butho la kwamandlakazi pho zingenaphi zona ngoba azizona ezakwamandlakazi lisho njalo ibandla lithi uphakela umthakathi uze ahambe lilawula yonke indawo nje zingenaphi insizwa ekungezona ezakwamandlakazi uma uphakela umthakathi ewumdidiyeli webutho la kwamandlakazi zithi insizwa zingenaphi pho zona lapho uma ngabe uphakela umthakathi ezibiza ngomholi zithi insizwa zifuna ukwazi ukuthi umholi sibizwa ngani isikhundla sakhe ngoba phela sonke isikhundla sokuhola sinegama sinetitle umbuzo uthi uze ube yileader nje uzibize ngomholi einsizweni sibizwa ngani esakhe isikhundla ngoba awuyena umdidiyeli weinsizwa zikaZulu isizwe sonke awuyena futhi induna yeinsizwa futhi awulona ngisho isekela lomdidiyeli noma lenduna yeinsizwa uZulu wonke ehlangene zithi insizwa ngoba ukhona umdidiyeli wamabutho kwaZulu zikhona induna zeinsizwa igodi ngegodi indawo ngeindawo ukhona uPrime Minister undunankulu okuyena owengamele induna zeinsizwa kanye nabadidiyeli bamabutho akhona amakhosi ekuyiwona aphethe zonke izakhamizi zakwaZulu zithi ke insizwa ngiyibuzela ukuthi wena mfokandabandaba sithini isikhundla sakho kuzo zonke lezi ikhundla zabaholi ezibalekayo kwaZulu kuthiwa wena sithini esakhe isikhundla nanokuthi wasinika ubani nini kuphi ngoba isikhundla owawukade uthi unaso kwamandlakazi wadimotwa kuso wasuswa ekubeni umdidiyeli webutho kwamandlakazi eGoli ke insizwa zithi ziyakhathala manje uwena zithi usuyisimbela mbela usuliphele endlebeni sizwileke ukuthi uplane nokuyibribe insizwa zaseGoli uyithembise ukuthi uzocaphuna laphana emgodlagodleni wakho owakhelwe uRamaphosa ebese uthengela insizwa inkomo uyihlabise sikuzwile lokho ukuthi uplane ukuhlabisa insizwa uyibribe ngenyama yeinkomo oyithenge ngemali oyicaphunela phana emasendeni kaRamaphosa zithi ke insizwa mfokandabandaba insizwa zona zihlangene nokuxosha ama-illegal foreigners nokuqeda ubugebengu zilekelela uhulumeni eSouth Africa azihlangene ngeagenda yakho oyibiza ngokuthi wena manje umholi weinsizwa zithi insizwa azikwazi wena ukuthi uzihola ngasiphi isikhundla futhi uzihola nje uzibhekisaphi
ngoba insizwa mayihola amabutho induna mayihola insizwa nabadidiyeli behola amabutho basuke bewabhekise emakhosini amakhosi ewabhekise esilweni zithi azikwazi wena insizwa ebuholini beyinsizwa kodwa ziyakuhlonipha ngoba phela ungenye yezinsizwa ebuthweni kodwa azikwazi wena njengomholi zithi insizwa zikwazi njengensizwa enye bengithi nje angidlulise lo myalezo kuwe mfoka ndabandaba ukuthi engathi insizwa usuthanda ukuzima la engathi usuthanda ukuzima la nalento yokuthi uyithembisa igoli lonke insizwa koKatlehong ukuthi wena uzoyihlabisa uyithengela inyama uyithengela inkomo uyihlabise ngenhloso yokuyijoyinisa kulento yakho oyibiza ngobunsizwa ntontoni ukuze insizwa zizwe ngawe zibe imkhovu yakho zibe zincela mthondo zakho zithi insizwa ziyakhathala ilonto azingeni lonto yakho kusho ibandla leli engikwaziyo mina ukuxhumana nalo alisho lonke ibandla ngoba angikwazi ukuxhumana nalo lonke kodwa leli engikwaziyo ukuxhumana nalo ibandla liyakhala ngawe mfoka ndabandaba angazi ke mfowethu awuyibheke leyo ndaba leyo awuyibheke leyo nto leyo mfoka ndabandaba ukuthi lezi insizwa osuplana ukuyikhova wena uthi uzoyihlabisa neinkomo ngoba ufuna zibe ngaphansi kwakho zijoyine lento yakho yobunsizwa nobunsizwa esingayazi nayo ukuthi isho ukuthini futhi ibhekephi ngoba phela wena asikuboni uyinsizwa eyazi ngobunsizwa nje bonke kuphelele asikuboni wazi ngobunsizwa sikubona nje uyinsizwa eziphaphelayo nje ehlezi iqimbile iziphaphela izwe lonke okunye kuhle okwenzayo okunye kuyayibhedela nje uyabo okunye okukhulumayo kuhle okuningi okukhulumayo okunye kuyayibhedela nje sikubona nje uyinsizwa enjalo nje enokubheda nobuhle futhi njengeinsizwa zonke so insizwa ke zithi ziyakhathala nguwe mfoka ndabandaba engathi sewuzima la kakhulu zithi usuyisimbela mbela usuyiphele endlebeni iphecelezi usuyisicefe einsizweni zisho njalo ke insizwa thank you